Shanadinina, Mosonokuro, Shanadinina, Mosomo, Amahoro, Uyema, Mosomo. She
Nyame kese ema obabi bia obia na mema wakwaba emra dwumadie so mejiri yeso hoye menso so nyame adom na daroma ne mobro no wama adepa pabi ache menso so yada Kristo Yesu asese wama adepa ache eyen wa dansie bia esese yedi edechere eniema kese a onyameti asefo no aye ede ewa ma yen ewe yen asetra abraboyim ene ya wada minima dance ya wo free na watwe twemo na ye siesie ho ama Valentine do and a whole lot of teachings talkings atoaso akoso ewe fidie so ye hwese insiesie pa ene ntotoye pa ebe ho nom ede ama wone woyere wone okuno wone o maame wone o papa and bigiri yese so obedi adanse a obehuno se niam bi wo no a omfrɛ yen but ye wonyame asɛm a ye bobo hu biebie mo no one way and another wafa bi a wode bo bra wafa bi de akyekyewyere wafa bi de ahyew ho nkran ne nyina no ya na etwase ye kaka ye ho ye de ase da piesie ema odoma nkoma nyame a wo boa yen de bia da na o ma yen ensem a etete se enti anopai mema okwan na wode waseda a edikabia ama erade and yawada say we ya and ya you are blessed, highly favored and a glorious day for you. Okay, come a track cron crime. My name is John chapter 2. Yesu Kristo call ayefro biase. That should teach you say ora Yesu Kristo na nije awade ho. Ene abusua ho. I don't even know how to explain. Odro na fe omo ye niema na there was shortage. There was a shortage. The valley, you never left me. Must yes your pa na so ne atoyensa for Yesu Kristo. Keep on lifting me. Abasa ayefro yase. Na eniema short. Begiri yese eno kire se awade bia no there can be some shortageness. Bibi honomo a wo se kan wade no ho ebusua no ho na ma ebusua no konanim gwa no ma short. Se wenya ubia obey intervene amawa. That shortageness can lead into divorce. Agree or not? On my way, I was praying that prayer. Say, Radi, be a my shoto ewa my wadi. You are the only one who can do it for me. One of my shortageness, no, and yet I wadi no more per se. It be a woman among my ray. My worry for some time, but my mother so into me in ya you can see that this is shortedness because of them be a person right? So and you banon kone a challenge mano. Now once so say eja and I was say edna. And say madam fubia ne maami wu ye na ye bo mama de am say wo maami twen wa wade che ye bema nkan baby kura wo bia be hu. And I told him say your mother waited for the marriage the bia oh me ye ne china the madam fubia very prayerful
Very, very prayerful. The permanent, the two for journey. No wife. The Biaushamia or the Tatadia, Wadian Bebasso, or Casa actually 25 years ago. Be a short, but the shortage in the buyer, there was a Mary. There was a Mary. Oh, I'm just want you to relax. There was a Mary. Who is your Mary in life? Who will stand before God and before you? Kadimalozi Baruta Turonia. Somebody must stand in as Mary in your life. Who will intervene? Who will intercede? Who will stand in? Can I hear the voice of Mary's in your home? Bet me at Mary Binka. I will bet me a casa be Jina Mamma, be Jina Mamma, be Jina Mamasi. I dare be a cosu, we are Sibia, there should be a Mary. At the America, Mary say, Oma shorten sound. Meba, Oma shorten sound. Oh, Meba, Majenkwa. Ura. That's a bread. Lord, I thank you. Oma shorten sound. Oma shorten sound. And there's a shortage. There's a shortage somewhere, somehow. Shortages of communication, effective communication. BBR short to web, but you need the intervention of the Marys. Mary Bam. Jesus said, Obadi and I know you. To be somebody be a deal. And then I know you. Mary said, you'll be catching the Mobiano. Muntina Monyo, good morning. Many work as maybe a media. Are you at the scripture not to her? So you can read through John chapter 2. And then I'm sure to fear her. Counselor, can there be bet me a bassa, a wadium, a bushiam, bibi honor with me short to Anna? Daddy, me pacho me das me pacho wine. Okay, bibi bet me a short. Me pacho wine. Okay, now what if Franco? There be. What a dada. Or dada, a busianum, mame, oba, papa, oba, bibi bet me a short. Bibi bet me a short. Me pacho wine. A short to Sadi and Ossie. A short to sa, a young age kodia, bibi or her short to a was sent piebo. Okay. I did be her short to a busian my piebo and one a bit to me. Okay. So stay no. I did be a horn so a casatre. Casatre. It be a casatre. Okay. The brainy a casatre. Casatre. It be a what? Over home pie, so no was set in the panel na bibi one who was set or sissa. When here casatre no this is oh abrabonum. It's a shortage that's not bad. It be empire, it be one of my empire. It be one of my casatre. Casatre. It be one of my a foot you. It be a foot to casatre. Casatre ne casade. Casade. That's right. And ya casabia keke. Okay. Casade, casatre. Okay. You can't someone train panel. Now we can't someone detreno. Yen fabi bit say respect and appreciation. So ubu beer. Respect and appreciation. I'm saying, and one of us would deal me. One young should be bit to say respect and appreciation. That is me that say. One of us all. There's a saying I will hear that a pim hono say respect and appreciation. Respect and because as toda kasa ye beka wo fie no enso ani respect kasa na ye beka wo fie no enso ani kasa no anso na de sintoba. Okay, me ne wo kasa na man kasa yie kasa buru man hu me ho say kasa na me fi ma no ba ye na enye makanto ho me kato ho a me ko no e wo say nka me ba back na me be say sorry me mba me say sorry. Okay, na ehye wo ba ko mu say eja na ka kire wo ba ehye wo ba mu se obanso na ka kire eja ehye mu na edi wo munya nti eno nso betumi amasinto bi abeto abusua no nti abusua no e wo se ye hu se ne aye bekasa a kire ye hu eja bekasa a kire ne yire o yire bekasa a kire oba abusua no se saa de we ankoso a saa communication ankoso yi respect and appreciation. Eja eye ade ma o yire gwan hu
because of course ade no ye man no na esu enti on value de oye no enti eno sa no e bia jaya ehye no mu ana oba nso timi ye bibi na edidi ko na enyini nti ube hu ano na asoja na te say ebetimi a build ya ba be ye bitterness yes na ehye nipa no mu say wan fa obuo amame wan fa ni di amame o kasa menim won kwada anim o kasa no kind of choice even of words send ye call soro ebufuo bia na nemu kasa ntwi bia na nemu atendidie bia na nemu sana obeso oche so you have disrespected me what bumenim tia wan for obu amame se eyire se ekunu in the present nyese ye mie no nkwantemu ye nyina ye ohwa na empofri mu senia o kasaye is that what wow ebi ankomodie kra no yemfa ne se me ne wo ho asem bi a me beka ye me kan ne brel na so senia wo sifa shout o me ana wo twifa so call ye no e she nipa no mu se na papa woni me akasa sa adema ye ne bibia na onka obi ho ma wani me kan twa wo se e kwan a wo fa so no wanka ni ye na ehye no mu another time we be ye wonkofo bi ho mo pale up nema egu ho nti da bia na obeye no na ehye no mu na o nti wokoka bibi kitua bia na de ntokwa ebeba se wo enso nka wuhu sene a wuhu ne se obeye me no e wo se me hu kwan a mefa so a me ne be kasa papa mi kunu no e wo se me hu me bei ensesa meteatea no ye ne ye ma no kra wo it did just say ekotra se ekunu ene yire because wo bakura no kwan a obefa so ne na kasa akran kra no ahwe awo baby o ma baby awo no because we say oba be jojo no entiatia enkekemu ni nyina kan respect ho okay because ense say ye man he okay no ba nche na wo pam no na wo tia no respect ye obi ba gina hye baby asai no okay nti e wo say sa obuo no ekoso wo abusuan no abusuafo ni nyina obi a respect no ho fiti papa so ebepem last born so say ye respect obi a senia esese ye no wa nya ni sa enye ye okay o papa to ade a chew o sa ade a chew akokoda na se adana wo da na se kra ade a chew go back and say thank you daddy we yes next time wo hu bibi no oto abrewa na onim so de ba o ba da na se when ni be so but wanye o yira to ade ama oje ya na wo ade we na etimi to maame na ade ato okay baby ade to ye no kra na da so da ho no e be say we ni science mani anso okay wo say ye ma ye ni so ene ma nkitinkiti a ye enkrofo ye ma ye enye nkunu ko e bia boss bi kra ache wade ade ache wa test no wa frɛ no enra boss me da nyame shra okay it is enra moko jam with program he church there believers there was a land there and no ye statement wa soro believers yes and na moko jam when they was so for when lawyer and no say cement me and nane ni so anchiremu a let us say manje ni ye onza enu mpo de nyina nso ye kwaji nhira no bi nti no de nyina na ye kwaji asa ni obi a na ko ba bi obi koja no emom ni obi a na ko ba bi obi koja no bo ono ma obekọ ba bi obi amfi no obi ani nachi obekọ akọ onkonzo ajai but you people you came like at said ma shada plan me hwe ya na pampa so repanyi we na ma betno na man I so beautiful that head na me de no aba beka ho because etobre bia na nye kunu ene yire ene nye yire ene kunu enye agya ne emma so asem but ye dear Shiana ye son ye hono we must appreciate and respect every little contribution be or obi in make your life. Is that what you mean? Sana person okay because I thought that obi betimi aye bibi ama de na oye ma wo no wani kra no enna se nipa ne be ye sa de na ma e wo se ye me ye ni so ne nipa ne ye no ye me ye ni so sa next time no e be ma nipa na ye biem na wa obi ya de na wani anso a another time ohun obeka se o ma me we kra me ya de ma no no na ni anso enti wo se ye ma ye ni so ne ma nkrofo ye ma ye eno e ma wo kwan mo ye bi ka ho e ma wo kwan nipa ya de ma no wani so a anytime bi o ya de ama wa it says no how was mama nkoche ni bibi mama enye bibi sombu bia but who say dey we there nipa ne bia na we hia
Ohu nti ye wose ye ma ye ni so niema omo ye ma ye nkrofo ye ma ye enne ye bu obuo ne de respect ne de ye like respect e wo baabia ejuma mu asafo mu be e wo baabia e wo se ye bomode na ye bu ye ho ye mfa obuo sronko e ma ye ho because timi nka se ye do nyame ye bu nyame ye sro nyame onu ye oni ba ye wo ho na nkasa ye ntimi mbu ye ho ndo ye ho sene e wo se ye no ye wo se ye bu respect ye de ma obia pani akola ye atoda ye hwe nipa ansa na respect no wo be hwe obi o se feel but so that be rabbi no be hu ne awe ansa na obe show some respect enye we say respect obi no matter it is obi obi a nani so ade a and no me preaching me can say there are some characteristics isu ene ban enema bi be dane ho adi se nipa we obu ade the choice of words and the body language ekura be kire se brankie ya all kasa radio so ababa we ya all kasa radio so de wakwadre we obi aya tete no na ni so ade biara we ye ma no ye betimi akase as I said dan ho adi sa me pa che said dan ho adi ye mfa ne sisi ya ye wa he na mebora ha na mabeche wade woji ade na kwan obefa so ade beto ho no kra no e che se wani anso ba obi wo ha wo cha na ade ade ye fe the expression tu be hu se ade a wo de ma no na ni so wani mu no kra ne obeye no wo be hu ba obi wo ha wo ji ade na sir okay thank you kra wan sha wo mbie na no nka thank you no ode obi send a message breme after Valentine Day and now obi so menye series of calls and I jono ye wie no no be friend no say opese me dawase say wo de counselor no ba sorry now organizes such an event my enye nipa nyina na be yes but nipa na express say just say enra prayer meeting na wasan be koto papa be say dawase masofo am no mo ye adwuma nyina no they send a voice note seriously many saw say omo ye voice note say papa ye be say dawase senia organize that event no led by Kwame Nukri say ye be say dawase the senia mo organize no we didn't know anything is it a dia you betimi asua na da woni osofo panyini wo ho woni o boss wo woni o director wo ho woni amampanyini wo ho wa ye bibi di amayen as a nation. Let us spread this statement and this conversation na Ghana obi se de bia no ayempo atwa ayatem didie ase ye ni nso bibibia ade no ni ho obi di aba can't we express our appreciation? Daddy, you bet me I akobe bia because ye sha untimi enhye wan kona nko ase ubuade ebia ubuade wo fi udu adwuma mu ayeso sane a wo life te udu asori eso baby a won enu nti na asem no nyame asem ka kye se ye ma ye kane a enhyen ewo nipa anim nti baby enam bia wo se ye kane a no ehyen se wo respect a baby a wo bedu bia wo se wo ma nipa hu ense se wo de say mi de mi buade o ebia me bat asori a mi buade wa asori me du fi a me life nko e wo se baby a wonam bia ye hu wo ho ono maame no papa wo ho no omo hu enti atoda obi be ka asem bi kire omo be ka say uji di say kwia na ye okay na che say omo nim esu bi e wo mu enti obi be ka ho asem kire wo so omutimi defend ba akwala omu ade no obi ba no obeka na asem a o ka asem na no maka say kwaku de obeye because ye nim kwaku suban a wodi tifie ho enti wo say ba bia nam bia ma enipa hu yesu ene ye ban ye wo ye mu no obi ye ade ma wani nso ne enipa na aye na yemfa obuo na toda ye onkrofo ye de ma wo yemfa ma obi a wonnim nipa no obi betimi abe disguise no ho aye no ho basa enso ba hwa ne bi kra no ye adwuma ni ra enso sane a one respect no gate woni nti wo ba inside na ka so ye adwuma ra fe wa fere respect de hu hia o baby enam bia obuo fiamu adwumamu efiemu asafomu baby enam bia wo say ye respect ye hu it not just say obuo ni oman mu a can we say emphatically say a failure ade a ye dintwo ye differ from ebusuamu ana because me ade bia koso oman mu bia no I look at it from the homes ebusia say ebusia kire wo ma sene omo be kasa even kasa betimi do ato afiase
kasa ebetimi de wato afiase kasa ebebo obi e wono se abranti ababaw nani so de obi yema ne bia ye shas ye frefie. Can we say as I say ye shas ye ne go back to the roots, to the foundation? I was see a sign a she enti se no more money obi wo ho awanyi wo kasa kire na wotie na obi wo ho a wo no wo fo se ba bi wadru no do obi abeka bia wo mfa na ye wo ma wo muso na ye tete wo mo ne de wo se ye hyase efifie because efie ho no ne ye ka hwe mo ne no ankomo a ye di wo fie no eno a na ye di pia kwa abonten no enti wo se ye hyase efifie ma nkwala ne hu se wo ya akola ye ne ma nkwala ye bumpanimfo efie a wo no se wo bu ma me ne wo papa de a panimu bia wo be hia no bu no me ne ma wo ho me ka chom se wo hia obi a o chen o te se me age bia friend ma okay wo hia papa bia hu se we wanyi chen wa friend da nti me anka se wo manum nti wo mo Joyce ka se ma de o pedadi that is me until wa friend say my dada no sa da bia wo friend say my dada my friend daddy my friend me my dada yes sana unya dada enya sa ne ase eche so na eche wo panimu bia fa sa obuo no efama no papa wo de wo tu kwan wo fo player mam wo ye hwan kra odu nchen hello mam if South Africans who rise South Africa kronoma obi ane wo ka hello ma'am ba ya na ntisa what crime in semu tu kwan ya because tu kwan ya obi hu hello ma'am hi ma'am why you mistake crop person hi ma'am hi dad hi ma'am hi dad kasebru yes na kan enatesa na yede na sisi die ayi hu sisi no enitien traso yeni na atia na se sound eni atranton yes ye feel say sabi obi anyu obi a se me parliamentarian asem kan na me ne fellow parliamentarians ho obi wa papa panimu betimi awo me and the fact say Mike esimani no ese mitimi ka asem bia e de kire no na e very serious no I more than serious I am more than serious Nancy me pese me ko me ya me I'm just trying to control myself a little bit and me you know ejina ebusua mu because eni me be yet time eni be yet time obi aka kasabru kasafon kasatantan wakawie na kura no obi kasa da bi wan kasa ye yanchi no ntenase ne ye ma nanimra no so no ne nkrofo bi asore de mu ye de just bitimi wo se Ghana is heading towards a disaster and there should be somebody here yes yes original yes but anya easy say obeyes out in the holding as say o kan nice o kan sisi na utimi china because yes say your culture yes say your okay I will be actually be I say good morning Bishop and Mama Tina for you are in chire Papa the system is breaking down because an institution rewards people who insult elders. And the good news is that it's whatever you sow, you will reap it. And it could be short term, medium term, and long term. Mr. Edwin Mesa Pencil, thank you very much. Medasepa, sending what caption we say, and also, we be a dear terminal, near reward. Yamayimo obi odi atembiano ni a reward no. Is it not that if ye obi odi atem no ni aka yawde na ni adrin? Is it not we are endorsing foolishness and stupidity and creating problem for posterity? Yeah, for how am I no ana if this is what we do? Counselor Papa esa ede or how eba esa emma Bruno susua so hu emma asa emma Bruno so pe ukoka obi anya wo hwe ukoka say nti e wo se kasatwe no efie mu ye ma ye ma ne hu
say wontimi me to mentimi nye me papa mentimi nye me maame obi o che me mentimi nye no enti e wo me tie ye na me se me Kenya me asem me Kenya me asem na enwosra ba me so ntini maka na na ado ne metimi adi na tem free because me Kenya me asem na we ya nwosra di nwosra di nwosra nko a ne wakeka na wadi obi a wonya na so oye obusua panyine anka ya wo fe kebeye wo de me Owusu-Ansah say oyembusu na metimi akata mania because me ka nyamesem na mesem me ka no kware then I insult an elderly man. Bishop say tro kronkron na we de ka nyamesem no ano Leviticus 1932 no say sorry wo atifi dwon anim ne di akokora wanim ni inni sorry we tiffin journey say obia na tiffin kwani mu bia hu no kra yes sorry jina ho sorry sani amokika abrochire die na wa how and obi atwere wo say yes it's true in American here everywhere especially the men when they see a woman they say they call it ma'am they say what one person abatoto ase kra o den agie gusa den atia tonsuo musa the bishop ne yemi hu sese kura ye mpanimfuo bi position ahodo bi o mo pe eni nipa ni mu ani mu nyamti wo mo di atem na nkwada ahia mpanimfuo bi wo ye panimu but se obeka ama ya heli nunti se be nkwase asem bia na oka na ye heli no na saade no so very dangerous ye kire nkwada no eni ma boni na emwa yen sane papa bi kan ye no ehu pa o sane o chiche mu no reward no beba ye short term long term mid yes and ye long term enti o short term medium term and long term that's right to be chiche mu miensa ba sane o be ye ne bia wudua o enti wudua kasabone a ebeso wudua atimdidi a ebeso se wudua impatience ebeso counsel and what the alphabet before for respect and what appreciation respect and appreciation it just o yede ye aduane mawa wo bedi wo di aduane kra na wo wi a adua aduane ye de me da ase medium eno kra so me na onya adwene me wo di aduane ni si ho na ma na ase a intimi mie so also bema bi wakra ta ma yede aduane si ho no nti ho na yede abesi ho nti wo de wadi awie no me aduane wo di abesi ho no ma head ya ma na kame ho okay se mintimi ma won fa aduane ma me na mabie so na madi ansa na madawase I just want to thank you first mesuon sabe ebi ma hunu mfiri me papa but me suaye enye se ye head that tete me but me maame omo wade na obetumi age ne pan no ne bo fruit ana wiesu na wosi wodi ahye wonum na wadi obeti wobeti ankasa aduane ne hye wonum no wa wobeti se wo se aduane na hyehyew obebbo wodi so ne aduane na fra papa nti enkwala ni so ano ye de hye wo butiri mu se obi cha wade bia say thank you bibi bi obi de be ma ubi nti wo ka enkwala ni bi wo ho ase ye ne wo mu ye hye enkwala bi wo ho a wo hye ne candy cry thank you enkwala bi wo nka wo je pe no wo kona ne maame akaka chense go and say thank you nti wo mu so ano e wo se ye de hye wo mu tiri because wo mu so ano ne ye tete wo mu no mu su akasa nti nya wo kire no kasa wo ne ka no no odi nyi nti nya wo kire no na wo kire no panimu ma wade adanase obi ya wo hye ni trim no de do school bibi ohia wo school akwaje obi pen kra wo ya o de komana na say thank you nti e woni trima na o de anyi nti thank you na be part of his life. So let's go back to the family say nene so man yi be ye so o man Ghana ye be koye nimo dia esese busue biara ye san go back to our roots, the core mandate of every family. Ebusue bia wo core mandate esese ye koye nchi na yakotena se ne ye nhwehwemu
and near man ya nanom de to honom ma yen na yen ankasa yen su obi atwere bibi ebi wo mo twere na me pese me kenka bu on na wa twere kasa bru edia na wonfi but we dey say Papa, the democratic type of governance is breeding insolence and disrespect to the elderly because it is believed that even a child and an adult have equal rights before the law. Lawyer, we now so we now we so kuyi and so why you want to say jumedi oba on cafe. Obi so actually say the way things are happening in Nigeria and Ghana, I wish that somebody should take them to DNA test to know whether they are of the same farm. Oh my God. Obi say here in Germany the same. Always the first things come from the mouth is bitter. When to mean kasawo Germany ni wabra wonka bitter. Bitter means please. Bitter. In Germany, only ano catch your class don't to niambro. Bitter. It is India communication totally. I don't get it. Respect and appreciation. Hey, abrochiru jinama will be obepejanensa. Kuruma, we jinama will be kurano. Unia driver, officer and a right. Yeah. They show disrespectfulness. Police near jinamo or tekuya or thank you. Kuruma, we don't show nothing. We don't show nothing. Vaum. That's this. Mr. Man can win a quabehame. Not more can I say, ya, Dania for a man, or attitude towards a man, dear. But a man also say, Adia, Mamuya, you and me a pan. Maybe say me Pia me paditopa. What are dear not with the Abram? We what on say? Now, okay, so you dear boo. Oh, maybe Pia and found near the cram at Minya, Chinny, at Gisman Pia. Never near just the trouble. But man, and Yame Pessy, yeah, General Fair. Yeah, me didn't so dear me, Yamano, me dijan and so. Meton korata de nanin so e basanso a ebu be ma no abem nti enu nti na wo say ya appreciate enema nketenkete a omo ye ema yen no because I thought that obi wo ho a won tokra ama because otoba wani enkoso nti mesre ma no say mema no tobre ya moma ye ni nso nanso mema no mo to a se na momo ken me hu bi da me kai pa mre bi atwa me husband fi kumase ba ototomentos ba me hwe ni nyina apro na mbuza se nti tomatoes ya wo to no omo hwe na agina ye ni bu enfu se mankasa ye se wo ni bu enfu ni bu fu ye se mankasa ye se omo hwe na ogina ye so se kasa so de wan so na me to a enka mehwe ye to ade ye nya abotre ehwe se tomatoes ya oyi se ubetimi account but the kwan a obefa so aka no ebetimi a show se medin semfo papa ana me ye ni o se ka bia ye na ka won kan sa that is what I'm trying ka won kan oh me da se but a process so dia ye beka and wo ton so so to ne ma na ba ye pe moto ba ye fe ata ya mo hwa ade kodi a mo to no na mo hu se ade ya me kokumase de ma me kokumase me drive eye aduane to wo kosroba fom se minisika kura wo ye me den me didwa me tontos me to me ko me to nyadoa me to nkruma me to biara ye di nyama yire ka ho me nko a me ko pake na ma to sa ne ma we nyina aba it is a me disa adwa we ba na ade no so akonhoma da hoda da it we en mentim free akonhoma num it we ni ye extra Yen preach keku, yen metra hankasa keku. We practically apply this. It is a wo be my to me to niema we ba now we twiweni and no say enuane a sorrowful de mami.
because my just say me me bag girl Obama already ya dance onim kran kura onim bra mako bra preach ya mako preach you and pay me pay daddy ya dance niema because me nibi me sa niema ya de buy nyina no me nibi drinks me nombi but me dia ba enti wo be di no ma wonin so by saying it cow and Kawano doing it, Hila Baba Buzika to Dabika. Yeka, Papa. Yeka. Oh, no, Mimi fear, dear, thankfully. The same driver could do Hano and Namasia. Obuakra Winsi. A marble breaker. So, now, send your meme can and they say, some more Tadia, Monsheno, ampa. Mimi fee a aquatia, Mekofa Joyce was in roses, me banana me humre. Na me toy, me bedru na ba ko kran ye. Me take care moment fam. Nti mreni nyina apron so ton ma me. Se wa hu. Nti e no kire se enema ni bi wo hwa ye to a ye nhwe. Ye me ma no to da omo nsa da nhwe o. O to ade na no watu aka na asesa begu kan me fa mo beba no ye ne ye be yi. Amanfo kire se mo. Nti no na ye ma ye complain se. Nti ade no to na ujina he. My dear, amanfo kire se mo. Ye beto ne ma na ba. Ye to pie to ba na se kala no wo mpa. Enhye dan. Na kala we dey. Na wa mama ye stupid. Na say o so hu ayi o aha. Na o se me hunu. Obia aha. Oba na kala. Debi etobre bia wo oba na wo ope kala we. Ba men so me pe kala bi. Enti the open ka try say we. Enti me to na ye mixer. Me to afrafra. Me to na ye mixer. Uchu so de wo pe no nyina awia emu be ma na bem. Emu be ma na bem. Me it my account was a me school fees me ma me yire nkotua bi da se me this kind of ma me kotua because on say na mama des day I just say ma me fo nko a enti ye ba new generation ya sese ya dwene o ye ni aye kotua ye ni aye delay mo ni ya tua ya na ekoye PTA akwa we de wonko PTA we wonko bi on the si wonko me jina hai say me school hear me and I have to go there. I have to drive and go my bro and so also me drive a PTA meeting na me ko me book sum that be CJ dey almost over here now wait one call and also enye ensase ye jai enwuma ni nyina abọ ma no so e wo se ye tete nkwala no e wo se ye maame ne papa nti homework kra na mema bi wo mo nhwe akwala no homework se waye o se wanye o ni nyina ada maame no so woni se sankrofo na wo se ye mbra bi ne ye chiche wo mutum o ye ntimi nchiche wo mutum ye kasa kire me pa che o ye o because mama ni fi adwuma ba wa bre o so ye aduane ankwala na me kasa so be ma onko PTA meeting onko tua school fees me ba wa brigades me anam suansuo na me ame de ko obi rev mama nyi na say debi it is my responsibility na me som me be in this manner we are na wo be ware no a na ko ye no hey ya adia me you wo krum ano wan kasa me Daddy uba no worry jane life man no nko worry me baba mo me baba wo me no ma invest wo mo enye sika na me hia wo but eni gie wa abrabom ahoto eni mpuntuo me nya wo sei me ko buru akora no akonta wo sei me ko me nya wo sei me nya hwan yapon usi ye nya ade a yapon yentimi nya wo mo ye ni wa kire ya di die kire wa be wara me baba wa be ro me be ma say me matriti na say me nyai o won kwaye ne sa da bi me nkan say ye wa awofo bi wo ho a na ware sister ma me nkan kiro ne me ekoso okrum ha no ne me ekoso nei yampon Daddy yampon oh yampon no me pacho but Sunday over my father's house. Oh okay. Me okay say me pacho mate oh but me di nyame mo abeyesa cause ayade a wonim dada hazen na say okay wo videos oti yebenya no hefa yebenya wo YouTube tina ameni ampon tina ameni ampon obi a type
tina many ampoma ebeba. All right. Fokuo chain. Good morning. When I hear it, meaning it's a weekend day. My hot to Ashanti region, and Benuabane, Yababa, Kwan, so name I may go. Namidra, sorry, demon run with Jina Alter, no more bompire, sa free Yamia, who didn't big GDS, Munyanano, Mobija. Mawufwe kwan fe abusia ye de wasi hande for today and nyame ya aduma beg you, today is Thursday, is my birthday. Thanks. When any birthday? Iroko Yao Divine Iroko. Okay, happy birthday, and unyame enkoso na onshira na onye wiye na onye wadoye. So yebekwa akuje yasika mama Dockers abena nyako Owusu. Sanzo so na Vivian Sakifio muso beja o mame kwan. Counselor. Yes, Daddy. Yeah, that's say obai. Asida nyame. That's say obai. Sija asha black and ka yawa da me white no there. And then Bonnie bi ene dress ya. Dress ya. So o hwa wo ma de. Obi a o hwa wo ma nyam betu ya ka wo. When you are bad, when you are bad, no baking, hey, wait, not what one and a dear bay. What's a bad day? I can come say, I will know him. Can I need you? What kind of you? Wonderful. Owusu-Ansah, how are you? Owusu-Ansah, no. My phone, what's it? My number is say, but the amount can you 055 055 816 7943 Enra sa project na ya start na yenyenwie me pa show you branch no ne papa Mayaka a reconciliation has started. It is one of my joyful time. Yes. Oh yes. I love it. Mr. Mama Yema Ebusiana Yede, with the Onu Kunayaka, you bet me a boa. Uno Yirayaka, you bet me a boa. Ukuna no one day, you bet me a boa. Ukuna yourself, you bet me a boa. Well, you also But I want to say, lawyer, thank you very much. Counselor, thank you very much. CJ, thank you. Akwasi, bibi I fine. Na, yako piti.